Di sini bukan? Biru 8. Biru 8 nomor. Udah semeja tadi. Semeja. Tapi pegang kan itu berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Haula wala quwwata illa billah. Mas Purnomo dan teman-teman bandit bisa hadir di sini. Ini bukan karena kemampuan pengambilan air seperti ini, pengambilan drop, segala macam. Kita lebih ke Ya, yang loading. Yang loading lah nih. Jom aja terus. Pelan-pelan aja, terus. Ya, terus, pelan-pelan aja, jangan dayung. hop. Gampang kali aja orang nih. Wah, siapa Pahman dah? Serius. Oh, Pahman.